U ovom videu govorit ćemo o završnoj obradi grede. Prilikom postavljanja vaših prostorija, vrlo verovatno ćete se zapitati zašto se greda nije presvukla završnom obradom ili zašto se ne vidi završna obrada plafona. Otvaramo mogućnosti i idemo na karticu prostorije. Kako bi se završna obrada prikazala na gredama, potrebno je štiklirati opciju Preseci prostorije i grede. U odeljku Prikaži završnu obradu potrebno je uključiti stropne plohe kako bi se prikazale završne obrade plafona i greda. Ukupna minimalna debljina je postavljena na 30 mm. To znači da ako je vaša ukupna završna obrada plafona manja od 30 mm, ona neće biti prikazana. Postavit ćemo je na 15 mm. Minimalna debljina po sloju je također postavljena na 30 mm, što znači da neće biti prikazani slojevi koji su manji od zadane vrednosti. Postavit ćemo je na 1 mm kako bi se prikazali svi slojevi. Nakon toga ćemo kliknuti na u redu i odmah možemo primetiti da se u prozoru animacije pojavila završna obrada plafona i greda. Hvala vam na pažnji i prijatan rad uz Allplan.